Nkonya bale ebintu by'obwagachi bunabono amabati kurwasi company ao emesumali y'echingenjo kyonsi chichuma cy'obwagachi cy'echingenjo kyonsi chiwaya bunabono binding wires chiwilibaro chisimiti cy'obwagachi kurwasi company ao egati y'ebintu binde binge by'obwagachi mwigo mbabwachi boards buna chiri cha MDF egati y'ebintu binde ebinge asinse mu y'ebintu by'enyumba nkonya bale mattress cy'echingenjo kyonsi nabigechire size ao mbabwata chitangi size ao nkonya bale boigo ebintu byokulya bunabono amabuta y'echinge kurwasi company ao amasi ya mandasi kurwasi company ao aya yokoruga chichumbi chisukali egati ebintu binde byobotumeki oru superstores igaba bwato bokorera obuya chingatoko bule bintu asetukeye mbabwate customer care ebyego segasekera chi customer buya chingaki bakobora ebintu igaba bwate chigali ekyo chikokora obusombi busapi chingake kwagulire ebintu biga uchande onsi aliasorabe igaba gutuka ine yo mu cyobusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ine yo mu Kisii asamange bakere simbwe trase namba cyabo 0111161500 gose 0111116150 gose wetrase namba 0111161502 Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Umugasomi omwancho omurigereria ndonsi asoro kwegena kwane buna butambe nogendete gutwara oburigererio buye me Getembe TV na kwagendera kwegokeria emirubirito yonsi weterenche ensemerie iyo mutandao nsema ya Facebook na bwensemerie ya YouTube karansoike amanganya reko bakakwanike okurase chinsemo aonekero to negative na bariki baito bamangana bagendete kubeka chikambi ase chinseme chikwaniki binanko yanyora turi binagwateka guchasemesa ya mangana mayanche CYNTHIA KERUBO Kuranse me manyari goto kuchikupata nere Wilson Makori kabana intukorbono iga wikomweda Mwancho molito guchaka noroboti rwogoichania korwa senserie ya America abwaso yo kabire omoraibense yo gosede 39th president Omosikedi miketa ni ganyare ko bakagusiria obogima bwaye uyobete omosike bwense yo kurasa umwaka bwerwemo chimikyanda na 50 nebere na ibere wiko umwaka bwerwemo chimikyanda na 53 noyemo umwaka 1977 wiko umwaka 1981 asanyara ko bakagusiria obogima bwaye ritkolya rero kabwate myaka emiyayemo of politics. Noroboti orunkwirani wikase county ya Kisii na bosio bwetaro yo moraibense ya Kenya Musike William Samuel Ruto ocha sorogongo rwagusi bunenchera mwe gutambuka umwaka bwechi uchi umwaka 2025 wanigo igati yabagaka korwase bunge ya Nyaribari chachi me county ya Kisii wanyaraka bako mokwanera gusina kurwo kuboria kwa bwo chaso moraibense asali baganete acheko ya kwanera ane mono chi project anyatako bagako tebya bagusina na nyare kuchikoba nanyare kuchikoba kolera gati abono kunganya ejera ya Kisii kogenda ensemo okorosigwa gwechipara oimeyoro gongoruiga okorosigwa gwe cancer center somo chobusongo gati chi project chinyinge echanya takoba agakobarireira nanchi chikorosigwa kurende gwikabone gati chirarigererirwa nechinga keche cyo banyare kwa bakomusaba kumunyoro yo kabiro mu waziri bwechisemi Musike Ezekiel Machogu na kumunyora ase serikali yae. Kuna project ambazo wewe mwenyewe ulisi launch na tunachua wakati project inakuwa launched hivyo hata pesa huwa zinawekwa kando, lakini ajabu ni kwamba hizo project zote ambazo zilikuwa launched hakuna hata moja imeanza
ama inaendelea, zote ni kama zilisimama. So tunataka ukucho tuelezee hii barabara ambayo inatoka Kisii mpaka Sotiki ilikuwa inatakikana kuwa rehabilitated ili ipanuliwe ikuwe kubwa kidogo, haijawahi fanyika. Kuna barabara zingine, kuna hata hii damu ambao inaitwa huko Bonyunyu, na kuna ingine ya Maweo, kuna ingine ya Sotiki. Hizo zote zilikuwa launched ndio silete maji katika Gusii community na wao wapate maji, kwa sababu hapa watu ni wengi na maji imeanza kuwa kidogo. So ndio maana mlilaunch hizo project. Zilienda wapi? Pesa zilienda wapi? Na mbona asichaanza mpaka wakati huu? Kitu ya mwisho katika mambo ya appointments, wakati serikali na appoint watu, hatuoni wa Kisii wakiappointiwa, hatuoni majina yao yakitachwa. Kile tunaona wale waliokuwa kwa viti ndio wanatolewa, na hizo viti zinapewa watu wengine. Mbona wa Kisii hawakui appointed? Na huyu kulikuweka na mtu anaitwa CS Machau, yeye ndiye aliunganisha hata Kenya Kwanza hapa. Wakati alifutwa, wale waliofutwa na yeye wote wamerudishwa katika dockets mbali. Mbona yeye hajawahi pewa kazi? Mbona anakaa kwa nyumba? Tafadhali mheshimiwa mtukufu rais, huyo tunaheshimu sana, ukia Kisii uongee hiyo jambo. Ingine ni MTC ya Toibeno, yule ulikuja peke yako akaweka singo mzingi, mpaka saa hii iko stand still. Honorable President, ukija uongee chuo nemlo yo na useme kwa nini chaendelea. Nyingine ni stadium, wewe mwenyewe ulisimama pale kwa kiwanja ukatoa pesa ya kutengeneza hiyo kiwanja. Nime karibu 4, nothing has been done. Honorable President, ukija hapa tafadhali Kisii uone kwamba umeongea juu hiyo jambo. Nyingine ni project ya Silonga na Bomachoge. Hiyo uliongea wewe peke yako, lakini hatujaona any project, any progress to date. Kora sensemendo yo kabiro mo governor bwe county ya Laikipia musikenderitu mudrithi ni golit kolera nyara kwa kagutani wako bo munyakiroko bwe kiombe gya KRA meyense yega ya Kenya ne yega angose omosiko yega ni gatia bare banyara kwa bago chorwa mega ayo kuigwana kumo oyo kabeire omoraibense ya Kenya musike Uhuru Kenyatta nabigo omoraibense ya Kenya bono yega musike William Samoei Ruto. I, Rito Muridi, having been appointed the chairperson of the Kenya Revenue Authority Board of Directors, do swear that I will be true and faithful to the best of my ability and power in the execution of the trust committed to my charge and the inspection of the service of the Kenya Revenue Authority Board of Directors. And that I shall not acquire, take or receive any fee, gratuity, or reward, whether pecuniary or in any sort, or of any sort or description whatsoever, either directly or indirectly, for any service, act, duty, matter, or thing done or performed or to be done in the execution or discharge of any of the duties of my office, on employment, on any account whatsoever, other than my salary and or allowances, or what is or may be allowed to me by law in writing. And I shall not divulge or give out any document or information to any person, nor permit access by unauthorized persons, save as permitted by law. So help me God. Wekirabo mancho morige na tu wekiro mwere wekionga CHINSA ISANO na ibera senchira yombwenge ayu na yanda manga sekionga CHINSA 10
nkomanye banaragende tukwatika kurase CHINSA mo agenda kuligera nabo ko bwati mirobirito yonsi gwetera nsemeria Facebook gwetera Getembe FM na bwiga nsemeria YouTube gwetera Getembe TV and FM mo video the link up show no rogo chikogo chira sembege ke kurbone gakole twasore na DJ Reels CYNTHIA KERUBO sembe banyari go tobwatanere Wilson Makori na bwiga nsemeria transmission twengenere Abigail Nyanchama bye bye wika CHINSA ikulu. Nachokiona ndo ndicho hicho kinachoendelea. Sonja esigino etabwati scratch anene chinga kichiga chimeliga ye Christmas egoki asogochora satellite ya Zook tonyorwa gura decoder ne dish asechishilingi chiri wibere amagana 999 chuka guse asechishilingi eliwiyemo amagana 999 ase abateja abaye enyorere umutinyo yomo obusa yani free premium